Окудук тамга танып, кыздарды чачынан тартып. Мектебимден окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге эми буйрук келип ажырады. Эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге эми буйрук келип ажырады. Мектебимден окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге эми Улагым бар, улагым чоң болсуна, менин классым кубана тайлана. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, кымбаттуу мугалимдер, ардактуу ата-энелер. Анда эмесе ушул кичинекей аруу жүрөк, таза тилек наристелердин күчү менен даярдалган Алипе майрамын баштоого уруксат этиңиздер. Коңгуроонун күмүшүнү чачырап, биринчи рет классына чакырат, талпына кой темир канат бөлөктай, таалай жолун мына бүгүн ачылат. Анда эмесе коңур күздүн коңгуроо үнү менен кечээ эле алгач билим сабагына келген биринчи класстын окуучулары мына бүгүн жыл айланып, бир ашууну ашып, алгачкы ирет колдоруна китеп кармап таңга тааныган окуучуларды Рахмат сага Алипе аттуу коштошууга арналган майрамына кош келипсиздер. Анда эмесе майрамдык кечени баштоо алдында турушкан окуучуларды чакырып алсак. Кечиктим деп тез басып, үйүнөн келет алышашып, убакыт болсо дайыма жетишсем дейт баарына Абдырахманов Айкан. Өзү дыкан таптаза, биздин эстүү балабыз айтып берет бүт баарын, эмнелерди жаттаса Иманбеков Мусуп. Бул класста айымдар көп, анын бири Раяна, эл журтуңду урматтап, кызмат кылар дайыма, Шекербекова Раяна.
Uzun boylu sulu kız. Anın adı Jasmina. Үйde kanday bilbeymin, mektepte sozulat ardayıma. Jasmina. Atına zatı jaraşkan, boyuna gelse talaşkan, külüp durat gözleri, ır beyleri taraftan, Tınçlıkbekov Almin. Üy bülönün erkesi, betinen dayım nur tamat, Azim attığı balabız, nurdu balım şatlanat. Hasan Aliyev, Azim. A damgası koşular. Amina'nın adına okusam deyip dayıma mektepke kelet şaşıla. Murtazaliyev Amina. Üy bülönün kencesi, Tınay degen balabız, balgardı kede korkutat, birinci atamamın dep durat, Ahmedov Tınay. Adına zatı jaraşkan, Aruzat degen kızыбыз, sabakka dayım keçikmey, birge okup barabız, Raimbekova Aruzat. Bilimge dayım umtulgan, jardamga da kol sungan, sabaklarda kum koyup, köngül burup oturgan, Janыбеков Ali. Kiçinekey boyu var, köptü bilgen canı var, kiçinekey baraka, köp nerseni batırar, Erlanova Elima. Joş momun samırdu, Ariyet degen balabız, mınday ballar köp bolsu, biz aldığa çıgabız, Temirbekov Ariyet. Jaraşıklı boyu var, jakşı okusam degen oyu var, ata-enesinin kolunda erkelegen canı var, Asanova Miranda. Boyu uzun Şamdagay, suroo beret baymagay, өлкөбүздө белгилүү, болсом Dekko Alımday, Kalmanbetov Ramazan. Orta boylu boyu var, tazatını boyu var, sebepsiz sabak kaldırmay, nur yüzü bizim kızımız, Şaylobekov Amina. Er taşıgan mektepke, keltire albaysın eçkepke, uyal çaktık jağı var, Gülдөй Nazik atı var, Abdijalilova Sezimay. Sabakta da koçudu, adepti dayım saktagan, aytıp beret büt barın, tapşırmasın atkasa, Maksatov Ramil. Özün taza karmagan, klasta jakşı okugan, tartipti da saktagan, bilim alganга umtulgan, Bolotbekov Alımбек. Adeptүү da tartiptүү, үлgü bolup баарына, hiçbir sabak kaldırmay, olup çıgat aldığa, Kubanычбеков Ercan. Birinci K klastın 15 oğlu 14 kızı var. Alardın en kencesi Bayra degen kızımız var. Hanыбекова Bayra. Gülдөй Nazik peyni var. Güldü süyor jağı var. Gülcük tanıp mektepke, külüp geler jağı var. İsmailova Diana. Özü bilgir Şamdagay, hareketçil balakay, erkeligi da jağı var. Hüseyinov Abubakir. Adeptүү da tartiptүү, үлgü bolot bаарına, hiçbir sabak kaldırmay, olup çıgat aldığa, Bekov Bayama. Er taşıgan mektepke, keltire albaysın eçkepke, uyal çaktık jağı var, Gülдөй Nazik atı var, Kubanычбекова Kumara. Sabakta da koçudu, adepti dayım saktagan, aytıp beret büt barın, tapşırmasın atkarsa, Koşeyev Alinur. Özün taza karmagan, klasta jakşı okugan, aytıp beret büt barın, bilim alganга umtulgan. Amangeldiyev Murel. Josh Momun
Сабырдуу, Кайрат деген балабыз мындай балдар көп болсо биз алдыга чыгабыз. Куралбеков Кайрат. Жарашыктуу мою бар, жакшы окусам деген ою бар. Ата-энесинин колунда эркелеп өскөн жагы бар. Надырова Адина. Орто бойлуу сулуу кыз, таза тунук ою бар. Себепсиз сабак калтырбай, нур жүзү биздин кызыбыз. Жаныбаева Нусулу. Анда эмесе окуучулардын аткаруусунда кимин? Акман гүлү, аска зор тағалар, элибиздин жаны менен багалар, сансыз тыйылып, аңгар болсун мекени, сактап келип биздин ата-бабалар. Азаматчылар балдар. Кана балдар, бүгүн бизде кандай майрам? Тыныштардын салтанаттуу майрамы. Дагы бизде кандай майрам? Алипе майрамы. Алипе майрамында кош келесиздер. Алипем, кымбаттуу окуучулар, биз бүгүн кубанычтуу күндөрдүн бири болгон Алипе майрамын тосуп отурабыз. 1-класстын окуучулары сүйүктүү алипеси менен коштошоор алдында турат. Силер Алипе китеби менен биргеликте билимдин эшигин ачтыңар. Алдыда дагы биз биле элек, биз уга элек көп нерселер күтүп турат. Адабий окууну окуйсуңар, андан силер шаар, көркөм окууга жетишүү менен бирге сүйүктүү ата мекениңерди, кыргыз эли жериңерди, эмгек каармандарын, шаар жана айыл кыштактарын, жаратылыш кубулуштарын, үй жана жапайы айбанаттары менен таанышасыңар. Эми балдар, бүгүнкү күнгө чейин Алипе силерге эмнелерди үйрөттү? Окуганды, жазганды, Азаматтар окуганды, жазганды үйрөттү. Анда эмесе Алипеге арналган ырларды ырдап беребиз. Жазгын. Бүгүн биздин мектепте Алипенин майрамы окугандыктан 36 тамганы. Сүйүктүү ушул Алипе, китептердин жойбасы, жолу турган доолорго жомогор көрсөтүшү. 36 тамганы оңой үйрөндүм. Сөзүн окуп Алипенин эжегинде сүйлөдүм. Көпкө билим көп окуп, Алипе менен достошуп, сезимдерди ойготуп, оюбузга ой кошуп. Алгаш түштөр акпарып, анан күнү баштадым. Жаным ачка тийгөнүп, жашырларым жастадым. Азаматтар, балдар, укулачы, ичи толо Алипке билим берген бул бизге. Биринчи колго кармаган кайсы китеп ал сенде? Анда эмесе балдар, Алипе китебин чакырып алсак. Алипе келди ортого, билим деген баларды, тамгаларды билсеңер, айткылай чулгайын. Ар бириңдин ырларын. Урматтуу Алипе, анда эмесе балдар, Алипеден алган ырларын айтып беришсикчи, тамгадан кеткен ырларын. Алфавиттин башында атымгадан башталат, ата апайып сөз атымгадан айтылат. Билек туруп балган арча, өз боламын жакшы окуп келечекте билим
Siz eğer davayla bulunursanız bu bekap kurduğum düşman çıkıyorsunuz. Eğer bu bekap kurduğum. Buna da gincanı var. Buna da gincanı var. Я что таки такой да, я надо кинжал бар, потому что пошел, кое-что начал бар. Жай чактырген житом кашым бит бол, жыргазыл кен заманда жакшы окуп билим ал. Үймен о биригип, ят айгасы деп аталат, жашы елка багаты, жаңа жылда жасалат. Зыр деген таңмадан баштап, Гүлжия нешен бар, илк жазын орылсам, зыр таңманы бір баштасын. Илбаз өзің Қырғызда істеген қимылда илебам сыларын өз қалтың деді. Ұйтамасын бұлдауын сөзі кешін Қырғызда әйдегені бары кем ежір деген Қырғызда. Қомшаш қарыштан Қырғыздың даласын ашқан қайраттың бауыры балашып қалызға сыпырышты. Рейта барак тәтіна, лола гәзі қасына, лабиі тәнің қадедіп, үймен қошым жаңадып. Қалты оқу мектепте медаль менен бітірі министр болушылықта мен апамыз дейді. Нандың үйіп екенін жан естіп кезінде, нан болса ұр болору онар есте балынар әсінде. Адан өтті жоңатам, жапаны жан болып тұр, таңда шығып кетшінде айылға барып қонып тұр. Ондығын ұлы жасаған осында тұстықтағын, сол жұмыстарымыздың ойы ұлбек саныған. Özellikle beklerim, önem yerde toplum, öndürüge kirişte, önüge dalgan kurtulup. Paydası için ne kendin, paydılar Paymaminen çekendin, paydasız günler durayız. Regionda da önüp durup, rayonda da öz durup, rahmat alıp ülgünüp, okup yürüyüşümün köme koşmaz yürüyüşüm. Su hemen ömür ulana, su hemen güdük tuşlar. Suydan tuşun boğalıp, sakmadan kuana. Türk atlarının bazarı bulgarlar bölüp yürürlükler, üstü beşler, tıstıklar mürşürülüyor. Urmat kılıp çıngıldı, ulu elde kırıldı, oğup kese dostlarım, oturlap sunat kımıldı. Bütün gülü lüyü, üy gelette bilemin, üyü büstün tıştığın, ümit menen tiledim. Fırtakadan baştalat, forma farklı taktalat, formalardan türündü, kete degen sen sonun korundu. Kavancaksı görünün, kavatıca giyenin, mümündarı sözünü kanıvunun. Sen diyenem
Şarkı kesöttü şaka, kandarıya şaşı şaytı şarpa, akbura defteriya. Şiddeyen tanga barışıp kısırgı geretak. Тазалыкты сүйгөнде жардамын сага берет ал. Ыйласаң сороткон, утатып унаткон уйрукту эжеке мыймандан экен. Eşike eleğini ekilete bilem. Elek nekede ecekede bilem. Nuri ağam сияқты сағи популхан космоско. Эулач хочбоңдей, репетитке кономдей. Али киче атым жок, ичкерти белгиси деп коет. Юн, юл сөздөргө мени жазып коюшат. Атенчилеп коюп туруу ажыраттуу белгилеп. Сиес поезд сөздөргө мени жазып белгилеп. Ясамга соғып қалды деп, шатата қол чаптық. Ядан кейін шамға жоқ, шақ оқуға жол тапты. Азаматсыңар балдар, айтқылачы тезірек. Алифбейден оқуғанды ырларды, мақалдарды ким билет? Жаңылмачты жаңылбай, бат айтқанды ким билет? Мақал айту. Жақсы ел қамын ойлайды, жаман ес қамын ойлайды. Қарысы барды, нұрысы бар. Olmada içini uzatma. Evet, gelin cercebey. Onu uzatmak içini pişirdi. Анда эмесе жаңылма айтуу. Ата-энелерден эки ата-эне чыгып берип койсоңуздар. Эки ата-эне. Азыр балдар жаңылмаштарды айтсыңар, андан соң сиздер аркасынан Топ тепти. Ак кепти, көк тепти, топтора көк тепти. Ак кепти, көк тепти, топтора көк тепти. Ак дептер, көк дептер, толтыра көк дептер. Көк дептер. Ак дептер, көк дептер, толтыра көк дептер. Көк дептер, көк дептер. Шарак, шурак, шатым урап, шашма кулак карап тур. Шарак, шурак, шатым урап, шашма улак карап турат. Шарак, шурак, шатым урап, шашма улак карап турат. Анда эмесе китептеги жаттаган ырларды айтып бергилечи. Райым. Амина. Oruz dilim bilemin, hem bozan işte bisemeden tileyim.
Жайы қысы кетпеген мөңгіші балады, асман менен тирешкен белгіші балады. Эй адамдар пендесі, ақтықпен бұғала күлсінен жорбот, күлсінен қорбот. Ығысқын деген кесен көкөзен дарай, аққарыға тұққаны келемеші көкөзен дарай. Қыш бүткені жас шығады, рауында кем тұрады, жүзекей бірінші баш шығарып бұлтия. Азаматсыңар бағдай, барын менен соңыр адаби оқу кітебін шақырып алалар. Саламатсыңар бұл балдар? Мына мен да келіп қалдым. Мына балдар, адаби оқу кітебі да келіп қалды. Адаби оқу кітебін жұртпай, таза қармап оқуға мақұл бұ? Адамесе балдар қош болғыла. Сен мен адаби оқу кітебі қалады. Жалпы ұрматтан қоқуға, барақтаңарды келдетпей таза қармаға. Әмей балдар, қош болғыла. Қош әліпе, таныш балал балдар. Мына мен адаби оқу, кем болмай оқу білем алып. Ларна тиен керегім. Қана балдар, барымыз тыныштанып отырабыз. Ақтан ақылайтын китеп ыры. Аны оқушат бары, китептени оқушат Африкада, китептени оқушат Сирияда, аны оқушат Жандүгүрда. Andamese Kırgız bir. Kırgız bir geçiyoruz. Ganteng baik, bergalasın baktın bar.
Туу чокусу дегенде кезекти Манас эпосунан үзүндү. 1, 2, 3. Ураныбыз Манас, Манас, Манас. улутубуз Kırız. Manas, Manas oluktur. Manas arka oluktur. Uluk taşın surasa. 12 toluktur. Toru çarı minittin. Oğul üstün giyittin. O şok desler manasın. Urunlarda kor tapay. Uruşlarda kor tapay. Yaşışlarda ok tapay. Geçelerine çok tapay. Zımzım ettik kelebek. Karaklık tayman conu. Kavuşarga oy bulup. Kalgan ekin kavrulan. Uçağına tenebek. Kral olup kılganın. Ele dokundur kanın. Eva boyu birliktir. Açulanın palmanas. Bir çukurdu çektiğini. Çukurdu çıktıran. Senin adını ekmeğin. Çukurdu çiğneki. Kalkan dolu kırkları. Kızılar kaynakta kaldı. андамеси кийинки номер акыйнек айтуу. Kızlar bugün bu yerge kamınıp gelgen turbayı akıynekte aytat dep çamınıp gelgen turbayı. Akıya, 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 akıya. Akıbette teginme, ekibette teginme. Uşuttuğan bağdan başka bağ dikenlikке. Akıya, 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 akıya. Boşluk dolu sulayman, Levegin budaydan, sabah şoğun budardı, caza olan bulaydan. Akıya, 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 akıya. Kolumdaki saatli ömür boyu joğatpın. Sabah şoğun bağlardı, ölüp kaçsam joğatpın. Arka bette tegermen, berki bette tegermen. Uşuttuğun kırıldan staşı olup sevmek. Aşkın adını sayacak, şişem de ödedi. Tüne destek başına, adı diye diyecek, vardır sağlığına. Kara koydum denizin, cıltıratkan ben bolom. Uşuttuğun kızlardı, yaltıratkan ben bolom. Evin kaçmasın, ölüm kaçmasın. Betini düzeltmek, şu köçeğin ustasın. Dal baştan çıksam, küçük hesabı bizim üstümüzde. Bana şöyle tatsın. Kara koyun deresi, cıltıratkan... Ay. Al sekian kapılayı, yakın ekan bana ısıtıran, bagajı çiğ mamalar. Akıya, 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 akıya.
чечим болуп берди. Kollarından işkilbey, kızlar bekar çurulday. Öz diline dil kelbey, kızlar bekar çurulday. Borsok borsok, borsokla biz toysok. Usop durgan baldardı, toğloptup bir koysok. Azamatsыңар балдар ата. Биздин сулуу кыздардын өзбекский танети. Güzel kadın kaşeken hem erke hem yaşaken Osmanlı geledi kimin bakırdaşeken Güzel kadın kaşeken hem erke hem yaşaken Osmanlı geledi kimin bakırdaşeken Ne derdim bana derdim soramayın siz ne derdim Şu güzel gün yıl verdim mirrori ister geldim Ne derdim bana derdim soramayın siz ne derdim Şu güzel gün yıl verdim mirrori ister geldim Yel koyacak gözlerim, bundan dertli sözlerim Mazalı azaplarım, gülüp duran yüzlerim Yel koyacak gözlerim, bundan dertli sözlerim Mazalı azaplarım, gülüp duran yüzlerim Ne derdim bana derdim, soramayın siz ne derdim Şu güzel gün yıl verdim, mirrori ister geldim Ne derdim bana derdim, soramayın siz ne derdim Şu güzel gün yıl verdim, mirrori ister geldim Yakıp kalmanı bilmez, yanları göze girmez Beyhuda, öter yürekim bilmez Yakıp kalmanı bilmez, yanları göze girmez Beyhuda, öter yürekim bilmez Ne derdim bana derdim, soramayın siz ne derdim Şu güzel gün yıl verdim, mirrori ister geldim Ne derdim bana derdim, soramayın siz ne derdim Şu güzel gün yıl verdim, mirrori ister geldim Ne derdim bana derdim, soramayın siz ne derdim Şu güzel gün yıl verdim, mirrori ister geldim Ne derdim bana derdim, soramayın siz ne derdim Şu güzel gün yıl verdim, mirrori ister geldim Анда эмесе биздин ушул даражага жеткизген апалар үчүн ыр. Aka
кибай, муза супахай, кружит вай, головой 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 кибай, муза супахай. Да мы снова в ударе с кисой в угаре тусы. Разлитые шоты на баре, а мы на белой стрекозе. Опять и снова кумарит, зарплата шо за таки. Наш пипл это не парит, оставить все в кабаке. Пати на пляжах Пукета или на съемной хате где-то. Будет флексить вся планета, это как для ребенка конфета. Дорвались без запрета, дети ультрафиолета. На движи валим без бюджета, года татуса до рассвета. Кружит вай, головой кибай, муза супахай. 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 Дела несутся в пляж, так ты слышишь. Ай-яй, көйлегіңді киіп адамыңды таштап мен жаққа жай алдыңбы ай жақындарым менен айтшы тентек қыз торына қармалдың бы ай жаңылдың бы ай Андамесе биздин азыркы кезекте мектептин мед артисти Рита Керимовнага. Рита Керимовна. Урматтуу ата-энелер, урматтуу балдар, бүгүн силер үчүн эң жакшынакай майрам, кош алипе болуп атат. Эми силерди ушул майрамыңар менен куттуктайм. Жакшынакай балдардан болгула. Ата-энелер, биз быйыл ушу 2-чи жыл кыргыз класстарды ачканбыз. Негизи бул мектеп орустун эмес мектеп болчу. Азыр мына 2-чи жыл мен ойлоп атам, жакшынакай эмеде келатат азыр. Мына 2-чи былтыр Асият 1-чи классты бүтүрүп, мына могу жерде быйыл экинчи 1-чи класс болуп атат. Менин оюмча жакшынакай болуп атат. Балдар азаматсыңар. Баарыңар жакшынакай костюмуңар да өзгөчө экен. Өзүңөр да татынакай, жакшынакай эме айтсаңар балдар. Алфавитте канча кыргыз тамга бар? Ким айтат? 32 olуп кетти. Жашоо кыскарганга Мына 36 тамга бар, орус тилинде канча там бар? Орус тилинде. Азыр силер шашып кеттиңер, 33, Хорошо, кыргыз тилинде болсо 36 тамга бар, алар силер азаматсыңар, баарыңар жакшынакай эми 2-чи класстан
дагы мындан жакшы ийгиликтүү окуйсуңар макулбу? Рахмат ата-энелер, ушинтип келиптик ата-энелерди ушу балдарыңарды колдоп келгениңерге рахмат. Анда эмесе куттуктоо үчүн мектептин директору Эрмекова Айнура Дүйшеевага. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, баарыңыздарды ушул биздин окуучуларыбызды дагы бүгүнкү кош алифбе майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бардык нерседе жашоодо дагы бардык нерсенин башаты болуп атат. Суунун башаты булак дейт, күндүн башаты күндүн нурлары дейт. Ал эми билимдин башаты бул адамзатынын жашоосундагы биринчи китеп бул алифбе. Ушул алифбе менен биздин балдар дүйнөнү тааный башташат, билимдер дүйнөсүнө сүңгүп киришет. Ал эми жанатан бери биз көрүп атабыз, биздин балдарыбызды, ушул биздин Гүлбарчын эжекебиз, Гүлбарчын Алмабекова ушул балдарды улуттук каада салттар менен, эпос менен баштады, макала каттар менен, жаңылмач менен, ата-энелерди да жаңылтып, бир сыйра акыйнекти айтып атышат. Анан аягында келип баягы заманбап бий менен бүтүрүп атат да. Бул нерсени дейт, адам эч качан өзүнүн башатын унутпаш керек. Чыңгыз Айтматов жалпак жазуучу айткан экен да, кыргыз тили кыргыз жашаган чөйрөдө гана өнүгөт деп. Ошон үчүн биз дагы сыймыктанып атабыз, биздин балдарыбыз быйыл 2 класс, 1 классты бүтүп атышат. Быйыл дагы 2 кыргыз класс ачалы деп турабыз. Улуу биздин президентибиз Садыр Жапаровдун указынын негизинде ар бир мектепте кыргыз класстар ачылыш керек деген указды биз аткарып атабыз. Эми мен директор катары балдарды толук кандуу 2 класска көчтү деп билдирем. Бул жерде эжекеси менен ата-энелери даярдаган бүтүрүүчүнүн дипломдору бар экен. Бишкек шаарындагы номер 75 мектеп лицейинин 1 К классынын окуучусу Амангелдиев Нурелге берилет. Ийгилик сага окуучу дейт. Нурел барбы? Андан кийинки диплом Усеналиева Жаклинде. Жасминге. Келе кой Жасмин. Ушундай эле диплом Тынчтыкбеков Альмир. Райымбекова Аруза. Бат-баттан чуркайып келе кой. Темирбеков Ариет. Надырова Адина. Ой, активдүү кыз экен, азамат. Муртасалиева Амина. Нурбеков Баяман. Максатов Рамин. Куралбеков Хайрат. Манасты жакшы айттың, э? Кубанычбекова Тумара. Кубанычбеков Эржан. Исмаилова Диана. Кошоев Алинур.
Жаныбекова Баира. Алмамбетов Рамазан. Жаныбеков Али. Иманбеков Мусуп. Эрланова Эрима. Жаныбаева Нурсулу. Өзгөчө сулуу болуп кетти, Нурсулу. Болотбеков Алыбек. Асанова Миранда. Абдижалилова Сезимай. Асамалиев Азим. Ахмедов Тунай. О, келечектеги жүрөктөн бул. Абдрахманова Айсана, Айхан. Шекербекова Раяна. Шайлобекова Амина. Усенов Абубакыр. Адамдерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Мына жанадан бери көрүп атабыз. Ар бир чыккан номерге сиздердин эмгегиңер көрүнүп турат. Сиздерде ушундай кайдыгер эмес экенсиздер, балдарыңыздардын келечегине ар бир номерге форма тиктиришке алышкандай, сиздерге дагы ден соолук каалайбыз. 11-класста ушул жерде бүтүрүүчүлөр болуп, биздин балдар, сиздин балдар, биздин балдар дагы чогуу ушундай иш-чараларды өткөрөлү. Андан эсе кийинки сөздү көркөм өнөр сабагынан берген Наргиза Тудубаева. Саламатсыздарбы, урматтуу менин коллегаларым, ата-энелер, берген коноктор, балдар, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Мамаңдар кандай? Мен силерди бүгүнкү 1-классты бүтүрүү кечеңер менен куттуктайм. Силерди куттуктайм, 2-класс болдуңар. Буюрса эмки жылы мен ушул балдардын ичинен дагы күтөм. Өзүмдүн иримиме келип катышкан балдарды. Быйыл 1-К класстан Иманбеков Нусуп. Иманбеков Нусуп. Иманбеков Нусупты куттуктайбыз. Аябай жакшы сүрөт тартат, аябай таланттуу бала. Сүрөттөр көргөзмөлөрдө коюлган биздин мектепте. Ушундай эле Тынчтыкбеков Альмир. Альмир да аябай таланттуу бала. Бунун да жумуштары биздин мектеп көргөзмөлөрүндө коюлган. Балдарга ийгилик, окууларына ийгилик каалайм. Баарыңыздарга рахмат. Андан эсе биздин ушундай чакан концерттин соңуна жетти. Баарыңыздарды келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мектебимден окуткан эжелерим ага
эжелерим агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырадык.